Kelam sugo joto ani kokborok study and news channel noni pakai tini kaisa ketal sakirini news tu fakya Tripura police ni kita friend song norok ani YouTube channel tapne subscribe khaidi tebo noni pakai ang kaham sini kokborok paike sakirini tai kaumano sini pore jangnai tai rungsrungmani notice rok tai news rok tai pora rok tai Tripura ni joto sakiri tai all India ni sakiri ni tui kata tubnai norok tai fina ani channel subscribe khai di ge fadi sunalena sini Tripura police total vacancy tongoro 500 vacancy in case ngoro sini ST ni bagai busuk tai sini H busuk ke tai sung busuk qualification busuk omo sung joto nalane an video no pass nai tongdi kenanya different chong odano nai di pulawon tongo sini total vacancy 500 tongoro the 500 ni bisingo including ex service tai women candidate ni bagai 51 ngaro tongo nai di sini gotongo SC tongo 9 tai women's khoroksa inke jela 9 jon ni bisingo total SC 9 jon ni bisingo bari khoroksa inke tai aro ST tongo total vacancy 183 ni bisingo sinoro tongo S serviceman borong ni bagai 7ta tai beironi bagai 19 ta gor UR ko candidate tongo unreserved ni bagai tongnai unreserved dongni onaja unreserved candidate tongnai 308 hayoke 308 ta aro bonebro ex serviceman 8 jon tai boroi 31 jon gor total vacancy tongo 500 bisin ex service 15 jon tai women's candidate oni bagai inke tai beironi bagai inke 51 ndor nokhona sinori kyo ST roni bagai tongo sini 183 183 jon ni bisingo chela tongo mane chela di badoi ex serviceman tongnai boroni bagai 7 jon tai beri tongnai 19 jon ga total aro sin dong ST 183 gana di oro tom tong sini post ni mung na di name of the post tongo sini constable of Tripura police men tai women classification ke group C classification ke tomoro group C non gazetted ke scale pen ke tonai oro Tripura state pen metric 2008 level 6 noti amonti oro mane scale of pay scale nai nge morning to recruitment tonai 100% direct recruitment tonai ngoro direct 100% direct recruitment bisom tongoro oro total nai writing exam nai jodi writing exam 85 mark ni tai 15 mark ni interview nai writing exam 85 mark tai 15 mark ni interview ngisangan pernalana yang tongo sini age limit tongo na di between tombosungo 18 chimi 24 বছর jora jara 1 তারিখ জানুয়ারি তে jara 24 বছর jora kaja boni bai tongo tai sinna jara sani bagai inke oro sartong 5 বছর sini SC ST ni bagai inke 5 বছর go 5 plus 24 plus ngai 29 vacancy sini ST ni bagai na dinge tai taka sona jara dare SPU khajak borok ni bagai inke 18 chimi 30 বছর jora tongnai kono fredi gena je friend na jora ebo sajista amon mili nangkungmani ni educational mane qualification bosnai di ore educational qualification na di mane educational qualification minimum qualification jara di unreserved category mane UR rock ke madhyamik pass unanai hekaba metric pass
ngena jara jara scheduled caste ba scheduled tribes ba sini SC student ba inke at pass inke no oro police ni sakiro apply khemanai ngena di oro SP roni ba be special police officer moni ba be tongnai bujikada eta minimum education qualification ni URS test ni ba candidate ke bon at pass jara SP khajar ni ba inke at pass inke no borok o rally wo thai manai eta usung nalanyai main id kam nalanyai dabo online di minimum physical standard mane slano ni bagai inke physical standard basna ni di nai jara jini je you are by a second ni bagai inke 5.6 nadi 5 foot 6 inch nangnai jara you are by a sironi inke kana sini s ni bagai inke basna di 5 foot 5 inch inke sini bagai inke bela kaham te 5 foot ke sini na di chest jara ko body ro je warman inke bongni height candidate bagi je 56 ngaro inke 31 normal to nangnai tai sini tai bon 33 inke fully wi tamna ni jara you are by s ro ni bagi inke jara 5 foot 6 inch jara boni bagi inke 31 normal to nangnai tai fully wi tai 2 bisi khema fully nai total 33 inke sini jara 5.5 inch ni bagi inke dinro 5.5 inch ni bagi inke 5.5 inch ni bagi inke sini bagi inke na 30 tai fully awi 30 fully roi asuk fully awi 32 ngrang nai jara S ni bagi ngana di sini jara sini S ni bagi inke S ni bagi inke 30 normal to nai 32 to nang te combo ni bagi inke dabs to nai ta women's kene ke non ke bongni height nangnai 5.0 jara you are by S kene ni bagi inke sini ST ni bagi inke minimum height besangnai 4 foot 11 inch guna di 4 foot 11 inch inke singoro me disable to nangnai sini kobro kheka ba bengali no sing ora bisik mara nangnai knowledge to nangnai kese next to mana lena granya jaro friend nai di ora jara salaro ni bagai inke sini je rally wo tom ngai di first ek number ong nai 4 kilometer ma khasing nai 21 minute go ma sogoi nai inke 2 number tong oro long jump 14 foot hege 14 feet long jump ma barnai 3 number tongo short put buskanai 7.26 kg heba keba 7 kg 26 মানে 26 গ্রাম হবো না ওকে হাই জাম্প দङरो হাই জাম্প গো 4 ফুট मा बारनाय साकानि के पुल अप नादि गो जों दा बुम डाउन होनो 2 बार बाइके 5 बार पुल अप मा खाइनाय गना जर बैरंनि एक नंबर दङ बैरं के बस 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर दङ नादि 1 किलोमीटर 600 मिटार नायते 1 किलोमीटर 600 मिटार इनके बनेबा इनके सारा 9 मिनिट बाय 1 किलोमीटर 600 मिटार बरा मा खाइसनाय बनेबा 2 नंबर लंग जाम्प दङ बंगनि सारा 10 फुट एबा सारा 10.5 फीट এবং শর্ট পুট দङ 4 কেজি 14 फीट 14 हाफ फीट माने सारा 14 फुट बरक हासलका माखितारनाय हाई जाम्प बंगनि दङ 3.4 फीट इनके हैंगिंग बाय बार बंग हैंगिंग बाय बार दङ 13 सेकेंड बाय फ्रेंड्स नरक अमो काहाम सुजुग सिनि एसटी नि बागै बेलाय सिट गोबां नरता कारजाकदि इनके अर अमो ताबो सोंनालायानो इंगो बुध डिस्ट्रिक्ट को 9 तारिख अमोनि पुला सुनाय फ्रेंड्स नादि नरक पुलाने मन स्टेप तमो
Omong ke pulia no norong no pulia rally khairjanai rally khaimani jaga select khainka on pore writing exam ngai interview khaino bagai direct no recruitment direct no select khainai friends no id jabo singor nalainai bu koi tarikh go bu district go nai bu jaga nai amsa dan nalainai nai tong friends chong ai dik oro tongo omo jaga first puliani sini South District Santri Bazar headquarter 9 Battalion THR mane Hisai Sora Julai Bari Santri Bazar South District ningnai Beirong ningnai Pulan ortong nai pulaka Beirong ni yang ongke selarong ni last ongke selarong ni Beirong tongo 17 থেকে 18 January o 2022 ni aro Beirong ningnai ampore selarong ningnai 19 থেকে 22 January nghaina sing next tong next 2 number tongo Omorpur Chondibari ground amke Gumuti district ni amke orokong nai Beirong ningnai 24-25 2022 o mas ni inke selarong ningnai 27-29 2022 nge 3 number tongo iko yang sini Bisrango Jaha Secondary School o Sipajula district ni jara tongo erong ni bagai 31 January simi 1 February Beirong ni bagai women's candidate ni bagai inke 2 February simi 5 February inke selang ni bagai inke senghaina next nalanyai inke na jaro kyo 4 number tongo Oronditi Nagar ba Edi Nagar sini west district ground je Tripura headquarter police headquarter je Agartala ni je Edi Nagar hono bono Oronditi Nagar west district ni bono aro Beirong ni bagai ngai 7-8 February o 2022 selarong nai 9 থেকে 12 February 2022 इनके 5 number tongoro 5 number nai sini is Ramchandra Gar colony JB school Khwai district nai boni pulan Beirong nai 14-15 February इनके selarong nai 19-18 February 2022 ke Kulai High Secondary School ground Ambasa Dolai district ni 21 থেকে 22 February o 21 থেকে 22 February Beirong ni bagai nai selarong ni bagai 23-25 February o selarong ni nai ingke hanai tongo yang Papia Sora High Secondary School ground Kumargat Unokuti district ni Arab Beri candidate ni bagai nai 28 February simi 1 March 28 तारिख February simi 1 तारिख March jora 2022 selarong ni nai 2 तारिख March simi 4 तारिख March jora gana jano last or 8 distribution last 8 number Regional Institute Physical Education Center Pani Sagoni North District o orong nai 7 থেকে 8 March 2022 ni inke selarong ni nai 9 থেকে 11 March ye friends ong no naima khana omono kebta karjak di omono to yei no kebat kaje tikhe omono kahamno no kamu joto no kam kirlaji kam kir practice nai ka preparation nai kama thala di joton tikina jat Nora thangai dadi thangni nora koitema soinai omo phone 8 nora posting nongni kagos potro talangma thanai kendo dai no tom matalang nai nora tom talang nai je jaga je fru nongni ara sudana fru nora tom talang nai omo nong tawang sawana nai jara bulawon tongo nini photo ajini kan kan ni je pin Aadhaar card phano ba PAN card ba voter ID card omo eba kai talang hani nongni mane identity nongni ke nongni age proof ke tawrom di jara matric pass ke matric ni admit ngejara 8 pass ke school ni living certificate omo hairok talangi ma thanai ge education qualification certificate do talangmai di jonno education graduate matric ke matric 8 pass ke 8 pass ngetai 12 pass ke 12 pass non joto educational qualification ni certificate talhani ke non oroni domna di non subdivision ni je khlaijak noni caste certificate by ST sinike SC bunike gomoro nor PhD talhani PhD kok saya mi talhani ke non tebo noni sakiro khajang karo sakiri ni certificate talhani omo kino nongni oro tongo noni covid ni kara noni oro dai oro bro sawo duite vaccine ajaga nangnai ke oro duisin vaccine ma thanai vaccine ajak certificate nor dami vaccine ke vaccine adi vaccine nawi koro bro sawo duite vaccine ni certificate final vaccine ni certificate nangnai sawo nge takasi sabro oro rally o thana sakang noro 3 din sakang 72 hour ni kaisa negative report pinok kaisa covid ni
noro report khlaima talangnai dosra tinta te jon ke boni proof talangmano boni bagi betong ad hoc ni bagi inke ad hoc teacher ni bagi inke কিন্তু আরো নাজিয়ারা 8টা ওনার উপস্থিত মাগনাই উনি ফটো তালাহানি A4 সাইজ পেপার প্লেন অকন কাজে কাগজ ইয়ে বনি ফটো 4 কপি 5 ফুট সাইড অমর হানর নতলাং হাং মাথানে আরো তো ফেনচং নজতন সেমাকানা কেবো আমনো কেবো জায়া याखादि kaham sujug police in the S in bagai vacancy kubang buni sai ana bainor kaham keredi ke frenchong tini ni bagai asung sasung nonang next so omoni form fill up bai ke khainai nora aro online jine ma khainai offline jine form fill up khainai omonong nang next video tubnai nora an video no kono sung to comment khaidi tini bagai asung sasung frenchong totona hambai